August ni somni pakua ni nga ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule kumin November tha US President in thlanna nei tura boruak asang chho zela media liana Donald Trump che thatna lam mu tur wang chun zom zela Kamala Harris che thatna lam le Donald Trump thu soi dik lo lai tarlan mu turero tam hle thung heti lai hen Democratic Party hruaitu langsar pahnih Robert F Kennedy Jr le Tulsi Gabbard te chu Donald Trump palama antang ve ta thunga Trump hian a campaign team RFK Jr le Gabbard te hi alalut ngala Trump campaign team senior advisor Brian Hughes chuan Democratic Party hruaitu ni thin pahnih anlama antang ta chuan phurna thara pena sa hle ani ti asoya Kennedy le Gabbard te hian America ro puina nei le na turin ro pui takin nan on chhuwa don ani ati Fox News in an komna Hughes chuan President Trump mana tho pui tur than konga party danga tanga pui du tu an pung zela Robert F Kennedy Jr le Tulsi Gabbard te Trump le events campaign mason na atana anon telvele ta hi kan lom tak zetani ati RFK Jr an Trump a support thu hi Bahzar po kan ron tar lang to a Democratic Party president candidate ni tuma abe na hlo chama independent ta chu atum thu apuang zuya Karma saloka Donald Trump athop thu apuang le ani kha Tulsi Gabbard hi Democratic Party hruaitu hlun ni in Hawaii State Iowa US Congress member ni rengto ania kumsang ni somni pani khan Democratic Party atanga bangin party zom anei lo renga kumsang ni somni US president in thana khan Democratic Party atanga president chu tumzinga atela Kamala Harris nen hian an lo in the view to a Gabbard hi Democratic National Committee a vice chairperson na po lo thok to ni in Democratic Party hruaitu lu berzinga tel to ania Harris nena debate ngai nom le ngai ven hlo tak lo nei to ania wangin Trump palama atangta hi Harris tan chuana hupur om viau mai theiani Gabbard hian Donald Trump a support huwa puan na chuan keima nga heram hmangai tu inia zalen na remna le muanna du tu ini ve bok chuan kan thei to ka heram ta na thok turin President Donald J Trump thlangtling le turin keima ang hian ron pen chuak turin ka som chewani kan ram le mi puite chan chuak turin Donald Trump hi kan thlantlin nge yanga yani ti in mi puite asomani kumsomli pathuma upa Gabbard hian khovel mun sranga in dona omreng mai chu tha tilovin US President zinga Donald Trump chi a president chunga in dona tire thei firfiak te po khapdai thean om ti in Trump a support chan asoi US President Louis Donald Trump chon Gabbard hi Vice President Kamala Harris nena debate an nei huna a team zinga tel turin tunkar thotran ni khan ala lut fel to a Trump a chen na mara lago a Trump a debate nei turin buat sai na le ti chin na po Gabbard hi a tel ni in New York Times chuan an ziak ani hetianga Trump a team thuak bur zinga Gabbard tel ani ta ka wang hian Republican Party an phur thar hle ni in alanga hun enge machena tang to in Trump a supporter ni to ma se Trump a team a tel thu hi puan zara ni ngai lova tunhaya Trump a campaign team thu puang tu in New York Times nena email a thona tangin hriat ani tani Trump a thu puang tu Caroline Leavitt chuan President Trump hi debate thiam takani sa a chuti chungchuan policy advisor thatak tak le thu soi thiam Tulsi Gabbard te po aron chun zom zelani atia Trump hian debate nei tura in buat sai amamo lo ti soi fo ma se New York Times chuan tun tuma hian Trump hi a in buat sai runa sa hle ni in an soya September ni soma Harris nena debate an nei huna hian June thla Joe Biden nena an debate tumang tho khan Trump a team te chu an in buat sai ni in soyani bok Gabbard hi kumsang ni som pakwa Democratic primary a Harris nena debate an nei tuma a che that ema wangin Trump hian experience hi Harris nen thlara debate an nei huna aman tangkai thei hle be se ani a Fox News in an komna Gabbard chuan President Trump chu a thei na pianga tanpuin huam thu a soya a tanpuina tello point Trump hian Harris hi a hechiang tok ni a soin debate an nei huna Harris ni na dik tak chu apuang chuak nge yang ati ani soito angini Vice President in thallo om tura CNN BBC le news agency kan hriat lar te chuan Donald Trump a che that na lam man puang zar ngai mi alo ati theya
chuti lai chuan Fox News lamin Trump a hi an tran ve thunga hari sile apol ti che thatna lam man puang zar manglo ve thunga keini chuan kan hmu le hriat thei china alai thei angbera hril hriat cheu kan tum ve thunga mithen khat chuan Trump apol ti che thal lo na kan puanin tute motana min pu ngal ti thina Bahzar chuan tran bik kan nei lova kan tran bik le bik lovin kongro wasulo ti po kan hrechianga thudik nia kan hriat chin kan hril thin cheuani ti min lo hriat sak turin kan ngen cheuani tunlai thular chu Facebook muchuak tu le nei tu Mark Zukerberg kan Joe Biden a sarkarin COVID lai khan COVID chungchanga ti chua tur le ti chua lo tur china na satakin pressure on pek thu an soi hi ania in lo hreviau to me meta ho tupa Mark Zukerberg hian US House of Representative Judiciary Committee hna lekha thona he thu hi asoya US sarkarin COVID ripui chungchang post sang Facebook le Instagram a mi pui mu thei lova sensor tura annor na lo pom mai chu tidik lova in hriat thu asoya COVID-19 ripui len lai khan voi tam tak White House thu nei tu ten COVID-19 chungchang thu ziak milem le video te chu Facebook le Instagram a mi pui mu thei lova da turin annor ti asoyani Zukerberg hian lekha hian kumsang ni somni pakhat khan Biden a sarkar official senior tele White House thu nei tu te ngei chuan voi tam tak kan team te chu athla COVID-19 content ti chu lo turin an hrila hengzinga hian COVID-19 chungchanga fiam thu te po atela sarkarin minnor na hi adik lo ni in ka hriani atiani kan hriat vek angin COVID-19 ripui len lai khan Facebook a chuan COVID-19 chungchang post le comment renga misinformation alat anda veka Facebook hian COVID-19 vaccine soisel na post le COVID virus chu Chinese lepa an siam chop tiang chi thu post chu Facebook atangin an paibo mak thina mu tur om ngai lo ani kha Zukerberg chona lekha hian COVID-19 ripui len hun lai khan mi puiten an ngai dan an soi theina turin zalen na zaw zo kan lo pelo chu a in chir thu asoya khatiang kha thleng le ni chuan tu te po in pressure pe in norma se mi puiten an ngai dan le an thil hriat an pon chua theina tura zalen na free speech khapsak atum to lo thu asoi bokani kan hriat theuin COVID ripui len lai khan mi tam tak chuan sarkar le company lian te chuan thudik an thup an rin thu le mi puiten COVID ripui le vaccine chungchanga thudik an puan chua po thup tam taka om an rin thu an soi thina chutianga rin na chu adikani ti alang chho zelani Bahzar lo thlir awangin kan lo me